Dear Mr. Longley. Awanin kaya sa pagtatang. Nakapi di ta, oy. Pinanawan na kami ni ti anak mi. Kapi kayo. Kasi gayam tirik na ti mapukawan iti ipat patag iti biyag. Kapi kayo. Nagsakit ang panunutan. At jakton makita ti asawa. Patib karam ti pakinakam mau anak. Kasta matinariknak. Idinapukaw ko tinayaw. Ngaming karigatan kayo a pinadakkel. Isunalaeng. Tatalagasaan kayo na nakalpas iti kayat yu a kurso. Vocational laang tinalpas yu kanimanang mo. Kat ita, taawanin ti asawa. Ay, may kayo dito. Diba ka? Ang salukagak. Tapno mapaadal ko ti kakaiso na nga anak mi. Day tati kasayaatan na panunutam ita anak kao. Saan pa ay akanibusanan ti amin? Adamat ti anak mo apang ibukbukam iti pamatag mo. Ita, tanay tabo ng tibangkay ni tatang mo. Kaya't ko ngagsarita ta anak ko. Anya ti pagsaritaan ta, nanang? Kaya't mo kadi nga agtuloy iti kolehiyo. Apaman ang makaturpos ka iti high school. Kayat ko launay nanang. Nukas ta nga rod. Ikarigatan ka pagadalan. Agagetak tapno mapaadal ka. Basta ikarim kanya nga adal ti ununaam. Diyak kayat ang makinobyo ka. Kabayatan ti panagadal mo. Ay, sige, nanang. Ikarikday ta. Siguradwam na ang anak ko. Tapara matla iti masakbayam daytoy nga ibagbagak. Arabi iman na nakaawit akan. Ay, adumot nga minti customer iti parlor. Sakat, pila ti jeep itay. Nimot manang tel, maday ta adda dita paraangan da. Oh, itang ka lang nga agawid. Wan nga rod, ado nga minti customer. Di agluto ka pa ilaang na sumangpet ka. Sana bali ta nakaluto ni Ivy iti inapoy. Tuy laang si daan mi nga isang pat ko ti iluto. Ay, kaasi ka matadin ko. Ala, mabiit lang ang taalaw mong ginabati asidaan mi, tap na saan kan nga agluto, kat makaina na kamatan. Alaman nga rod manang. Ay, kaya't kumatan ti agilad. Tanagsakit ti sikat ko. Mabiit lang nga rod, tayo nakalaan. Urayan na kunditoy. Adda kayo matgayaman, nanang. Yag yung tinsang put yung amasida. Ta siya kong tagluto. Uray kat nalpas kong dagit assignment ko. Inton bigaton alutwag tinsangpot ko. Mapan kan agidasar. Ada inton ni Antim Telma amasida. Nalabsak itay dita paraangan da. Talaga ang nasingpot matkada kayo ni Auntie Telma niya, nanang. Wan, maasikan nyak day jay. Tamo na nga awanan asawa kakatulungak. Kan imbag kan pa na, ta saan na a problema ti panagbiag da. Maya ti trabaho ti asawa na. O sige, yag yung araw din tinted ni Auntie. Tagi da sarakon, nanang. Naimbang agsapam, Trudis. Anya ti masapol mo, Alex? Ay, mabalin ka diti agpasyar. Sino ti pasyaram? Si Kakuma. Anya? Ay, sana ka masakit, Alex. Iso saan arumba nga pasyaran nak? Makatawan mo tan tinapalabas. Manipod na tayo di asawam. Panagkunak mabalin kong tiagdaton kan ka. Ha? Ay, awan plano ka makiasawa, Alex. Isa ang mabalin ka di? Agawid kan. Tamakataktak ka lang iti trabaho. Idadaras ko ti aglaba. Tapno mailukat ko ti parlor ko. Damag kaw nga adda ka no agar-aram kan ka anak kaw. Imbaga ka saan nga agsubsubli, tatang. Makadistorbo laang iti trabaho. Saan mo ka di akayat nga adda ka duam amang paadal iti anak mo? Kabaulak mat apagadalan ah. Ngam pirmi matarigat mo. Sana bali, tatang. Saan mat nga agnanayon nga agrigrigatak? Numakalpaston ti anak ko. Oh, di malpas mat tan ti paggastusak. Sa bali laang mata no adda kad kadwam anak.
Saan ko akasapulan ti kadkadwa, tatang? Adamot ti anak ko akad kadwag. Ken, ang mga nudidan to agkatunusan. O, di isupay a problema. Ay na, anak, nasingpatmat ni Alex. Lumakay abaro. Isungawan pagproblemaam. Saan dag apakadanagan, tatang? Ta okay aklaang. Saan ko akasapulan ti asawa? Nagdaak manen, Trudis. Talaga adagulit ka matanya. Kinunak lang nga roden asaan kan nga agsubsubli. Awatan mo kumadag ito'y sagot ko kan ka. Alex, saanin anas kan asagutan nak? Ala, pumanaw kan. Pumanawak, no awatam dag ito'y asagot ko kan ka. Pasensya kan, Alex. Ngam saan ko nga awatin dagita. Sa anak mat nga rod pumanaw, no saan mo nga awatan dag ito'y. Anya? Congratulations, anak ko. Thank you, nanang. Thank you kadagiti amin arigat kan sakripisyo yo. Sumrekan to matan iti kolehyo. Lalaingam to, ha? Tapno addan to maawat mo apang madayaw akas ita. Jack maikari ang makaawat akto iti pamadayaw, nanang. Ngem, ikarik nga agadalak ana imbag. Nasayaat nga rod no kasta. Ikarigatan ka pagadalan, anak ko. Sige, agawid ta nga rodan, nanang. Mabisina kun. Saan tapay nga agawid? Katga po ta graduation mo ita, mapantamangan iti paborito ma restaurant. Agpayso, nana. Wan, anak ko. O sige, mapanta nga rodan, nanang. Nabayagan ajak nakapangan iti daydi a restaurant. Bilibak matkan ka, Trudis. Kabailam lata pagadalan ti anak mo nga uray siksika. Kapilitan amanang, tawan mo't sa bali anam na maag. Ay naading ko, no siyak lang at atikas na, jak laamon. Kunamlaang tikasta, tawan ka pa iti sitwasyon ko. Ngam no adakan to iti sitwasyon ko, ay kabailam tumot, Apay ngamin, adi mo pa'y lasungbatan ni Alex. Nasingpet mo't. Ay, jak man ammo manang. Ngam kaslamap na ka kun iti biyag ko ita. Umanayan ni Ivy iti biyag ko. Ni Ivy ti ayan ti ragsak ko, manang. Ala, adakan ka dayta. Basta no kasapulam ti tulong, di ka bumdang o masidag, ha? Agyamanak, manang. Asino di lalaki anang itulod kan ka? Ti kunam siguro kat saan kayo nakita niya. Ni Jerome dayjay, nanang. Gayam ko. Asino tinangibagakan ka amabalin mo ti makigayam iti lalaki? Nanang, apay aparitan da. Pagad adalan ka pay laeng. Iso saan mo amabalin ti makigayam iti lalaki? Ang mga nuan niya pa'y ti pagtungpalan day tapan nakigayam mo. Saan dakmat ang mabalin aparitan, nanang? Obligasyon nyo timang pa-eskwela kanyak. Ngam saan ang mabalin aparitan dak ang makigayam. Anya? Sinapsapol ka takayat ka makasarita. Sino kayo? Siyak ti ina ni Ivy. Kat numabalin, kidawagkan ka nga daywam ti anak ko. Anya? Taapay mat nana. Saan dak akayat apara iti anak yo? Kayat ko ang makaturupos pa'y nga umuna ti anak ko. Nga may ayat ti anak yo, nana. Kan ay ayatan nakmat. Nugasta, agayan ayat kayon? Una na. Sinungbatan na kon. Pangasim barok. Makisarsarita ak itinasayaat kan ka. Adaywam ko man ti anak ko. Pasensya kayo, nana. Nga may ayatak ni Ivy. Saan da kami kumamat? Apagin na daywan. Apay atinong panaklatan, nanang. Anya ti basol ko. Ulbud ka. Kaayan ayat mo gaya mo day jay a Jerome? No ibagak ti pudno kada kayo. Sigurado akaungat dakmat laang. Saan ka di nagkari ka? Saan ka makiayan ayat? Aging gaade ka makaturpos? Ay ayatak ni Jerome, nanang. Pakabasulak ka din, agayata. Ikarkarigatan ka apagadalan. Ita,
Sungba-sungbatan na kun gapulaang iti dayjay a lalaki? Nakaigtat amin asilaw dito yung balay. Kaya't asawon dayta. Saan pa'y anagawid ni Ivy? Lokatakon ti ruangan. I-switch ko ti silaw. Nagsakit ti aramiden kanyak ti anak ko. Iso ti pangibukbukbukak iti amin a panagayat kan pamatik ko. Itata nakabirok iti lalaki. Naglakalaangan ti panang sungpa-sungpat na kanyak nga inana. Ha? Surat ti nakadisto iti lamisan. Basa man. Sorry. Nana. Ngam sumurot akon ka ni Jerome. Kuray saan da kon apagtuluyan nga agadal. Siya kon ti makaam mo iti bagik. Kat saan da kuman asapulan. Naragsakak iti sidong ni Jerome. Anya? Anya na ito yun nga isubad kanyak ti anak ko. Apay akas to'y ti aramidan na. Sa anak mo't adakas nga ina. Ngam apay akas to'y ti aramidan na. Dakas akadi nga ina, tatang. Apay akas to'y ti inaramid ti anak ko. Ala, anak, gustong day ta panagsang-sangit mo. Saan mo kumapabasulan ti bagim no pinanawan na ka ti anak mo? Ti panunutam. Kat saan nga iti agnanayon, kat kabaalam a kontrolan ti anak mo. Tinapatag, kat saan mo abinaybayan? Kan inaramid mo amin a kabaalam, amang paadal kan kuana. Makaamumatan iti biyag na, no dayjay a lalaki ti pinili na. Anak, panawon matan at ibagim ti ayatam. Saan ang mabalain ng agsang-sangit kalatan? Karbang ang matiagragsak, anak ko. Ading ko, sungbata mo ni Alex. Kaya't mo ka di akas na kalatan. Awata mon adumteng ti panawan, apanawan da tayo dagiti anak tayo. Kat mangbukal damot iti bukod da a pamilya. Apay akas to'y tirik nakita, man. Nagsakit a panunutan. Pagmaymay sa akon. Saan mo a-deserve day ta amarikrik nam? Rumbang nga agragsak ka, ading ko. Awanen ti paggastusam. Saan mo ang mapabasol ti bagim, no saan ang nakaturpos ni Ivy? Tadayta ti pagayatan na. Sabay kumatay kan nakmatan iti gundaway, Trudis. Sa anak to asumuko. Aging ga sa anak nga klunan. Sige, Alex. Sungbatan kan. Ha? Agpaiso, Trudis? Mano atawan at anak ko ti pinampanunod ko. Ngam ita, naglakalaang kan kuha natin ang panaw kanyak. Saan ka nagliday, Trudis? At daklang dito eh. Katiti ka ano man, saan ka apanawan? Agyamanak. Gaputa aging gayta. Kat ay ayaten naklatta. Manipod ita, siya kung ti makaamukan ka. Uray saan ka nagtrabaho. Siya kung ti makaamu iti amin na masapsapul ta. Sa anak ana erwam nga awan aramidan na. Agtrabaho aklat ta. Sige, saan ka aparitan, no isuti kayat mo. Sukunan kagaya minton malam iti pagtatrabahwam, ha? Mangantan to itirwar. Sige, orayin kanto. Amom kadi, dito'y a restaurant ti paborito ni Ivy apanganan. Talaga? Iswa dito iti pinilim apapananta. Namnamaam ka di, makitam dito ni Ivy. Saan matkit di?
Panagkunam kali, agpakita pa'y kanyak ni Ivy. No nagbalin ka kit diyan nasayat nga ina, imposible asaan tumatlaing agpakita kan ka ti anak mo. Kasapulan na kan tumatlaing dayjay. Uray po utam ti imbagak. Jak pa'y amunoan niya ti reaksyon ko no makitak. Aging ka di ita, kat kaungat mo pa'y lang ti anak mo. Saan mo't siguro akaungad? Ngam nasakit lang tinakam ko kankwana. Kaslaawan patagdag iti amin arigat ko kankwana. Ala, Uston, malagip mo manen tinapalabas. Si kaman laangan ti mangilukat iti daw, Alex. Wen bakit? Ivy? Umunag ka, balasan ko. Ada iti unag ni nanang mo. Nanang, anya ti araramidam ditoy. Pakawanan na kumananang. Kapkabilan nak ni Jerome. Iso pinanawa kon. Itatadakkal ti tiyan mon? Agsubli ka kanyak? Ha? Ganabom, gaputan na sukir kang anak. Sorry, nanang. Agbababawi akit inaramid ko. Tinasayat, agtugaw ka pa'y balasang ko. Amok na bambanog ka. Siyagahan ti asawa ita ni nanang mo. Bakit? Mabalin ka di nga isaganaam iti kanen na ti anak mo. Amangan no nabisinan iti biyahe na. Ni Alex tinangisuro kanyak amang pakawan iti anak ko, Mr. Lonely. Kat iso ita timang tultulong kanyak amang papaadal manen kini Ivy. To'y pagayam mo, through this. Agyaman ak pagayam through this, iti na ito'y apakasaritaam. Kat timakunak, nagasat ka. Tanaaddaan ka itikas kini Alex iti biyag mo. Ket sapay la kuma, tanagnakam metten ti anak mo. Ket saanan nga uliten, tinagkamalyan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na through this, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.
puso ka mo talalaki niya. Adaywam ti anak ko, tasaan ka may karikan kwa na. Agin inayat kami iti anak yo, sir. Gapo ka di tanak urapayak. Isuas anak amay kari iti anak yo. Kasano mamay ka ni tinapinta sa masakbayan ti anak ko, no may sakalaing may tamangalap. Agsalo kagak, sir. Lepasip ti panagadal ko. Tapno makabiro kak itinapintas at trabaho ka. Uray pa'y makalpas ka iti panagadal mo. Saan mo ang masigurado no makabiro kanto iti napintas sa trabaho? Iswa na saysaya at lang na lipatam ti anak ko. Ta iti kabitan na panawan, pumanaw kamin iti daytoy a lugar. Papanan niyo, sir. Ijayan abroad ti pagnaidan mi. Iswa lipatemon ti anak ko. Amo ka na ito hindi maudi pa nagkita ta. Gapot ag flight kayo nintong bigat. Kadyak mo. No kaano man nanti pa nagkita ta. Kadyak mo. No agsubli kayo pa dito lugar tayo. Daytoy ko matitandaanan. Saan kanto ang mapukaw iti pusok? Sika, kat sikan tulaan ti ayatag. Ururaya ka na yun ti panagsublim. Diyak kumakayat apanawan ka. Nga maawan maaramidak. Taday tamot ti desisyon da papakan, mama. Kasla diyak kabailan asaan kanton ang makita iti inaldaw. Nasakit para kanyak daytoy apanagin na dayot. Ket sapay la ko nga. Tamauray mo ti panagsubli. Ikari ka. Urayak ti panagsublim. Ituloy ko ti panagadal ko. Aging ga makalpasak. Iti kasta. Saan dakton at agibasitan dagiti dadakkel mo. Sapay ko ma. Tamay kariak tumutlaan kan ka. Ay ayatan ka uray anyapay ti kinataon, Val. Sika ti amin ko. Kasta akmat, Jade. Ay ayatan ka unay-unay. Val, saan mo ka di amapan itulod ni Jade ijay airport, anak ko? Saan dakmot lang akayat amakita dagiti dadakkel na nanang. Iswasanan. Sana balay. Nagsarita kami matan idirabi. Nagkita kami ijay igit ti baybay. Kasta ka di. Ay, nagriig at lakat ngaminon tinakurapay. Saan da ka apagan ano dagiti napapaknang. Tagibas si tenda kapay. Day tati agbalin akarit kanyak nanang. Agadalag. Kat apaman ang makaadalag. Agbiro kak itinapintas at trabaho ka. Day tati kasayaatan nga aramidem, anak ko. Naunag man hindi pang panunutam. Mailiw kan samat ngaminan kan ni Jade. Nagrigat gayam. No adda iti adayo ti ayayatam. Saan ngamin nga iso ti kanawin na pang panunutam Tapno saan madadaal ti panagadal mo? Saan ko adadaalan ti panagadal ko, Lexi? Igad ko ti agadal para ka ni Jade. Iti kasta. Kayat dakton dagiti dadakkel na aparakan kwa na. Nagswerte talaga ni Jade. Taadakas kan ka mga ayat kan kwa na. Kuma, makasara kak tumot iti lalaki akaskan ka. Ado dita, Lexi. Urayim laeng, ti parakan ka. Hello, Jade. Kumusta kan? Mailiwakon kan ka. Kasta akmat, Val. Nagrigat ti agad just ito'y. Nang runa iti pagadalan. Kabaalam day ta. Si Kapay. Amukmat analaing ka. Wan, ikarkarigat na. Katsi ka, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Mat.
Ore ka sano, makiiliw-liwag akmat. Kumusta mat gayam ni Lexi? Jak pa'y nauawagan. Gaputa busy ak matakanayon. Okay lang mat ni Lexi. Isuti ka na yun akadwak ijay pagadalan. Tawan ka maten. Nasaya at nga rod no kasta. At least, adda ka na yun nakadkadwang. Katsi ka. Nakabiro ka kadimatan iti baro agayam mo ijay pagadalan nyo. Awan pa'y. Makipagayam ka ngamin na. Tapnosan ka ngagmaymay sa. Sige, taaramidag ti imbagam. Kat agyaman na ka. Awan na nyaman na. O sige nga Roden. Rumabiin ditoy. Kahit kumatan ti agina na. Kanuray si ka. Agina na ka maten. Okay. I love you. Bye. Bye. I love you, Jay. Imbagpay ka. Nagngato tinaalam iti exam tayo. Bilibak at talaga kan ka. Nalaing ka. Uray mat si ka. Nangato mat tinaalam. Nangat nga tulatakan ka. Iso nga umapapala. Saan arumbang nga umapal ka? Tanagagat kamot nga agadal. Amok. Ar-aramidam amin akabaalam. Sa bagay, ngam sa bali lang siguro ti adda inspirasyon na niya. Wen, para amin ka ni Jid dagitoy. Kahit ko, nga iti panagkita mi, adda maipanakal ko kankwana. Masiguradom ka din nga agsubli ni Jade dito eh. Amok nga ayatan nakmat ni Jade. Kat pa-check, agaramid iti pamuspusan, tapno agkita kami manen. Kasano no saan ang makaramid iti pamuspusan? Kat saanin ang makaumay diti lugar tayo? Siyak ti agaramid iti pamuspusan, tapno agkita kami. No kasapulan surot ka di abroad, aramidag. Bilibak at talaga ti panagayat mo kankwana. Swerte at talaga ni Jade. Adda mapaspasungadan abagyaw, anak ko. Iso asaan ka kumapay amapan agkalap. Sayang ti makalapak nanang, no sa anak amapan. Saan kumaanatangken ti ulom. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamaken ka. Saan kayo amat danagan, nanang? At damot kakadwak amapan. Ay naanak ko, delikado nga road. Iso asaan kayo pa'y laeng amapan. Nanang, kayat ko ngamin ti makaurnong. May salangan atawan, agturpos akon. Diyak kayat nga agkurangak iti usarak iti pagadalan. Kayat ko, makaturpos akon intun umayatawan. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Patsik asaan na taabay-bayan. Saan ang masapol nga isugal mo tibiyag mo? Denggan na kumamot nga inam. Saan ko maapara amin kin ni Jade ti pampanunutam? Panunutam mo't atabagayim. Sige man lang, nanang. Tapno saan kayo agumura kanyak? Saan ako na mapanagkalap? Hello, Jade. Kanayon mo't nga awan panawan mo ang makisarita kanyak. Panagkunak. Nagbaliw kan anaming pinsan kanyak. Sa anak ang nagbaliwal. Saan ka di at kayat mo? Kat makabiro ka't iti papagayam ko? Nakapagadya sa kun. Saanan akas la idi amarigata na. Isu ka di nga awanan oras mo ang makisarita kanyak. Saan nga iti dayta? Ngam syempre, ado ti mas priority nga aramida. Kas kumakadagiti assignments ko. No kasta, saan naka priority? Ay na, saan ka din agumurgura? Sinong batak matiawag mo? Sayangan ta ka di dayto yung oras, tapno ag sinong batalaang. Nasakit lang tinakam ko. Takanayon asaan mo asong batan dagiti awag ko. No sideran naklaang iti daytoy ayaawag mo. Nasaysaya at laangan alugpasan ta daytoy asalitaan ta. Ado pa iti aramida. Bye. Mabit lang, Jade. Awanan. Inidapnan. Apay akas jay matan ni Jade. Nagbaliw matan anaming pinsan. Kasla sa anak matan akailiw.
Nakabiro nga tan iti kasukat ko. Ada ka di problema mita pare. Tay tamang pa nagawis ka iti inom. Sayang di makalapan ta ko ma. Saan na bale? Italang mat nga ginumta. Ay, ibagang man kanyak tay paiso. Ada parikot mo? Nasagit tinakam ko. Kaslawan mo tan patag ko kan ni Jade. Kasla nga minsan nakakailiw. Apa yan ako namday ta pare? Awanan oras na makisaw kanyak. Ti kanayon na nga ibaga. Busy a kanayon. Nakabiro kan iti gagayam na. Isong awanan oras na kanyak. Amangan na. No dapay kid din kasukat ko. Day ta ti pagrigatan ti long distance relationship pare. Awan ko maproblema. Basta da kumamat oras na makisaw kanyak. Ay, day ta ti rigat na. No di mo makita dagiter aramiden na. No agpaiso a busy. When no, anda sa bali a pagbisbisian na. Jack pulos ni namnamang agbaliw kanyak ni Jade. Paliibon pa'y pare. Di tayo mo. No dalang pagdaldalanan na. Sapay lang kumatakas ng agpaiso. Ngamin, saan ko nakabalan ang mapukaw ni Jade? Isuti amin ko. Isuti gapo. Doa pa'y nagsalsalo kagak. Husto day ta na panagladladingit mo. Saan na bagay kan ka ti agliday? Ti panagadal mo kit di ti pamaysam. Dandan ni ti finals tayo. Ang mga numabagsak ka. Lexi. Jack ninamnama akas to iti pagbanagan ti relasyon mi kan ni Jade. Jack namnamaan. Anak ipag-breakan kanyak. Kan makita kadag iti pos na. Naragsakan ti biyag na. Kadag iti baro agagayam na. Iso nga ag-move on ka matan. Saan na mabalin akas ta kalatan? Kaslawan ganas kun nga agad, Lexi. Awanan ti babae pang ipaayak iti baligi ka. Naskan nga agbaligi ka. Para kan para iti inam. Saan pa akan ibusanan ti lubong? Ado pa'y ti babay dita. Iwaras mo laang ti panagkitam, Val. Kablaawan ka anak ko. Kamaudyanan na. Nakaturpos kan. Agyaman ak nanang. Naragragsakak kumapay. Noad na ni Jade. Ay, Jade manon. Ay nalipato mo day jay a babae. Apay no ibaw ing mula angan kinilik si Tiriknam. Nasingput ni Lexi kanadayaw kanyak. Iso ti kayat ka aparakan ka. Val! Congratulations! Congratulations, Matt, Lexi. Congratulations, Lexi Balasang ko. Agyaman nak, nana. Lexi, mabalin ka ding awisan ka ijay balay. Adda nga min basit sa gana may. Sige, nana. Ang mga nasaan na kayat ni Val. Ha? Da kayo laang mati mga awis kanya. Apay kid dinasaan, Lexi. Sige, umay kay Jay Balay. Kamaw dyan, na. Maragsa ka na. Gaputa agpada ta nakapasa iti board exam. Agpada ta nakapasa iti nagaplayan ta. Wen, kat ikarkararag ko. Asapay ko ma, tamalasatan ta ti training ta. Kat agpada ta iti pakaidistinwan. Apay matakayat mo nga agpada ta iti pakaidistinwan. Una, takayat ko akanayon ka amakit kita. Apay mat. Si katiga po na, no apay ang nalasatak amin apan nubok iti biyag ko. Siguro, no awan ka akanayon amang bagbaga kanyak. Amang ano sa anak alpas iti panaghatal ko. Anya ka kadi. Gapumutlaan kan ka, no apay ang naragpat mo dahi ti abaligi. Kayat ko asi katika duwag. Aging gaanaan anay amaragpat ko ti baligig. Anya ti kayat mo asawan? Lexi, nasursuro ka nga ayatan. Gapo ka dagiti impakpakitam a kinasaya at mo kanyak.
Si kaitan ti babae kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam. Amom ka di anabayakan nga dariknakan ka, Val. Kat sika ti kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Agyaman at no kasta. Kayat ko, intun malpas ti training ta. Kat agpadatan ang nakadistino, tulagan tamtan ti kasarta. Val, agyaman nakta pinatgam ti awis ko. Nga agkita ta iti dayto a restaurant. Jade, Nagsubli kami dito eh. Tanalugi ti negosyo da papa iti abroad. Kumusta ka? Damag ko anaan-anay ka na pulis. Talaga naragpat mo ti arapaap mo ha. Kat maragsakan akparakan ka. Hawan Jade. Katgapo aming daytoy kan ni Lexi. Anya ti kayat masawan. Ni Lexi tinagsang-sanggirak. Idi panawon ang nasaktanak unay. Gapo iti panangibreak mo kanyak. Isu tinangan andingay kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Kasta ka di. Kayat ka di asawan. Nileksi itan ti kayan ayat mo. Wen, kinapudno na. Natulagan ti kasarmi. Kat dandanin ti panagkasarmi. Maragsakan para kada kayo kinileksi. Congratulations. Amom, Val. Agbababawi ak iti panangibre ko kan ka iti. Kayat ko laam amam. Ng aging gaita. Ay ayatan kapaylaan. Ini, apay ngagsangit ka maten, Lexi. Kababain. Amangan mo ibaga dagiti tatawa pag sangsangitin ka. Iso ka di, anak isinara ka kanyak ita. Talapas mo ti ayan-ayat ta. Amok, nagsubli ni Jade. Anya ka din day ta nga ibagbagam, Lexi. Saan ka di akinanakken ka? Asikan ti ay ayatek. Kan si kaitan ti kayat ko ang makadwa iti tong palbiag. Kasano ni Jade? Saan ka di nga imbreak na kon? Anya ka di ti pagdandanagam. Saan ka madanagan? Ta si kaitan ti biag ko. Kat napudno da ito'y panagayat ko para kan ka. I love you, Lexi. Agyaman ak itinapod no apanagayat mo, Val. Ay ayatan kamat, unay-unay. Nagkalaysa kami nga rod kini Lexi, ket mayaten ti kasasaad ti biag mi ita, Mr. Lonely. Kasla nagbaliktad ti sitwasyon mi itan, iti pamilya ni Jade. Isuda itan ti marigrigat, gapo ta saan ang nakalpas ni Jade, iti panagadal na, ta naibarkada gayam idi, iti abroad. Tuy pagayam mo, Val. Agyaman nak iti dayto apakasarita ang pagayam, Val, ket ti makunak, ti biag ti tao kasla pilid. Saan ngagnanayon nga daka iti baba, no laket ta nagaget ka, sigurado ngagbaligi ka, kadagiti arapaap mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Val, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon.
Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Napanan tinalay nga inam, Venus. Katkas iti sigod tatang. Napan nakila ba? Api anak ginom kayo manan. Inton sumangpot dayjay, agsungbat kayon tumanan. Natangsit jay inam. Tada itang-tangsit na kanya. Siguro, at dalalaki na, iti pakilablabaan na. Iso akanayon apaglabaan ni Julius. Ay, anya ka di day tanga ipagbagayo, tatang. Kababain no ada makangag. Saan ani Uncle Julius ti mga ayab ka ni nanang nga aglaba? No dikat ni Auntie Lorena nga asawa na. Saan nga mo ni Lorena lipliputan dan? Ibagak tupay nga da relasyon sa Julius ka ni nanang mo. Ay na, tatang. Saan kayo nga agar aramid iti skandalo? Awan ebidensyayo iti rayta nga ibagbagayo. Ang mga naidarumda kayo. Uy na, tawan na mo na dyan, Lorena. Sana mamati nga daramid ti asawa na. Gusto day tan, tatang. Inkay kayo maturugan. Tapno saan kayong agapa ka ni nanang inton sumangpot. Ay, sana ka mabutang itinam. Di sinugak tupay. Anya ti bagbaga ni tatang alalaki o kano ni Uncle Julius, nanang. Ay, mamatpati kamot iti dayjay nga amam. Iso ati at na babae na. Kanayon na pasyaron ni Dileng abalo ijay surong. Asino mo tinakaamuan nyo iti dayta, nanang? Katno kanayon nga ayaban ni Dileng apagaradwan. Tap ko asaan la ati talon na ti ipapaarado na. Anya! Ha, Atap yung laang dayta, nanang. Ay, agpada kayo kan ni tatang ama nagatap. ay di nakipadpada ijay amam. Mapang-urkon tupay no kas di amat maturog. Nanang, saan nyo ama ibaga ababae na? Taawan mo't pamanagnak yo. Katingay kanayon nga ipapan na iti ayan ni Dileng. Anya nga rod ti kayat asawan dayjay. Kat, ada nga rod ipatrabaho na, di ayaban na. Apay, siyak akanayon apayaban ni Lorena nga aglaba. Ibaga na nga rod alalakik ti asawa ni Lorena. Aramid na nga minkat. Iso nga ipulagid na kanyak. Iso apatsyag. Babae na ni Dileng. Ay, huston day ta panagat-atap yun, nanang. Nakayulat ta kumantiyag pa kumbabakan ni tatang. Tapno awanin ti apa. Nakababae, no ada makangag kata kayo. Ay sa anak nga agpakumbaba iti amam. Nung ka! Uy, Venus,
Apay adi ka pa'y lamangan. Malpas ton ti lunch break. Agsublitan to iti trabaho. Namsan ka pa'y anangan. Anya ayat ti pampanunutam. Anya nga ti aramidag kadananang kantatang. Tapno saan da nga agkaraapa. Ay, lakay kan bakat dan. Ngam agkaraapa da pa'y laeng? Wan nga rod. Sapay nakababain mo ti pagapapaan da. Saan kalatan ama o maamang bagbaga kadakwada? Pampanunutag nga agpatulong ka ni apong ko. Barang iso ti danggan dagiti dadakkel ko. Ay kat aramidam day ta, barang makatulong ni apong mo. Nakaumay ka mait apaok. Handa ka di bagam. Ada ko maapong. Hanya day ta. Maipapan ka dananang kantatang. Ti kanayon da pa nagapapa ah. Barang da kayo ti danggan da. Ay, nukas ta. Punaw ti madamdamag ko. Nga ures adino ti ayanda. Katagap apa dalata. Wan apong. Kastamot lang ti upulpulong da kanyak. Kan uray ije balay. Kanayon da nga agapa. Ay, unay matandagi ti dadakkel mo. Apay, saan da nga agbain? Kan nulaklakayan kan bakbakatandan. Jakman amo apong. No apay akas jay da. Ala, bayam apaw ka. Sakto ti makisarita kadakwada. Ay umayak intun bigat ti jay balay o. Alaman nga rod apong. Kat agyaman nak no makaumay kayo. Mabalin ka kadi makasarita, uray pagbiitlaeng balasang ko. Wan uncle. Anya ka di day tay bagayo. Sigalangan ti kasaritak. Tanun ni tatang mo ti kasaritak. Amang anudyak makapagtapel kat madisnog ko. Anya ka di manin ti inaramid ni tatang. Kat no ipadpadamag na babae ka no ni nanang mo. Himbaglakit din ta sana mamati ni Lorena. Pasensya kayo kuman ka ni tatang ko, Uncle Julius. Kinapudno na. Kinasaok pa yun ni apong ko. Tapno kasarita na dananang kan tatang ko. Alang arod, bareng dumngag da. Tanusan pa'y laing agsardeng ni tatang mo. Ipabarangay kon. Pasensya kayo lakuman, Uncle. Siyak ti mababain iti aramidan da. Makita yu, tatang. Ipabarangay na kayo kano ni Uncle Julius. Gapo iti panangiwarwaras yung at da relasyon da kaninanang. Di agsasango kami di barangay hall. Ibagak akanayon da nga ipaayab ni nanang yaw. Apaglabain iti balayda. Awan na nagkaitibain. Kaya't asawan day ta, nga adda relasyon nyo kan ni Dileng. Kakanayon kamot amapan, ija balayda. Bakbakatanin day jay. Inauna nga mitisyak. Alangan na babayak. Aha, uray pa'y bakbakag tabalo. Awan asawa na. Kaya't asawan day ta, nawaya kayaw. Ha? Siyak, at dalata ka na yun ni Lorena ije balayda. Kasano ko mga ibagam alalakik ti asawa na? Atal na kayo, nanang, tatang. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid yo. Maumakon. Tangtangdanan naklaing day jay nga agaradaw. Dakkel ti ipapasweldo na kanyak. Isu akay kayat ko ti agtrabaho ken kuana. Adda pa'y siguro sa bali at trabahwam kan kuana Isu adakkel ti papasweldo na. Matiba bukan na Puston ko nakmat. Sumardang kayon. Kumusta, Venus? Adda ka dimot lang nagbaliwan dagiti dadakkel mo? Awan. Masuron akon. Ibaga pa'y kit din na Uncle Julius ng ipabarangay na ni tatang. Anya? Kat, saan pa'y laang mabutang ni tatang mo? Saan nga rod? Sumango ka no. Ay na, mababain na ka talaga. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw ijibalay. Ha? Sa dino ko matipapanam? Awan nga rod mo kapapanak. Ay, saan kang agdardarasudos? Ngam kas pangarigan. Mabalin mo mati umay pailang ije balay. Ano samti makikwarto iti kabsat ko a babae? Imbaglaangan taadda ka akanayon ang mga andingay kanyak, Jack. Anya nga iti serbek a boyfriend mo.
Nubaybayan kakit din. Nasaya at tanasabat ka dito'y dalan, Venus. Adda napatag nga ibagakan ka. Anya dayta, nana diling. May papan ka di maning kadananang kantatang. Naku namon, balasang ka. Apayakas jay tibagbagan ni nanang mau. Di kidi agyaman tanitatang mo ti kanayon kung ayaban nga trabaho. Saan mo, tapagatapan nakpay? Pasensya kayo, nana. Dayta ti problema kadagiti naganak ko. Oray kanayon ko ida abagbagaan. Ngamawan mo't dengganda. Ay na, maditikas diyang aramid na balasang ka. Kasanungay numamati dagiti tao apang ibagbagaan da. Asino nga'y tinakababain no di isuda mo lang. Sa anak mo't nga agkurkurang amang bagbaga kadakwada. Ngam saan da matlata adom ngag. Malabay am nga rudan na kaong. Isardeng kulaangan apag trabahon di tatang mau. Tapno sumardeng meten ni nanang mau. Nasaysaya at pa'y, nana. Barang sumardeng ni nanang ko amang chis-chismis kada kayo. Awanan kay tibain. Saan na siyak ti inayaban ni Diling ang nagtrabaho? Gapo iti inaramid mo panang ichis-chismis kan kwa na. Apay ngagtong baka ngay. Tatang, tinungpayo mo ni nanang. Nasakit tinakam mo. Gaputasan mo ang makita ni Dileng. Isupayan ti pangtong paam kanyak. Awanin ti pagtrabahwak, gapo iti inaramid mo. Ha? Sikati mo na nang ichismes kada kami ka ni Julius. Tangay saan nyo ang maayos dito ang problema yo. Panawan kayon, mababain akong kadagiti araramidan nyo. Kamam ti mangi babae. Sika ti mangi babaen. Ala, agsinong ba't kayo latan? Katangay di dakdanggan. Sige, dita kayon, ina ko nagimpake. Ay, nagdakal matabag mau apaw. Dituyak pa'y lang, apo. Ngamawan pang ibagbagaan nyo nga daak ti balayo, ha. Nauma akon kadananang kantatang. Kaya't ko lang idang ikan iti pagnakmanda. Ay, katuna apaw. Silulukat ti balay ko para kan ka. Agsubli ak tumot lang iti balay. No saan ton nga agap-apa dananang kantatang. Nakita da kakade api manaw. Apong. Nga madama ti panagsinong bat da iti pimanaw, ha. Kahit saan na pala ang anak sardang? Saan nga rod, apong? Binayandak matlatan na pimanaw. Ay, unay matan ti ugalay dagiti dadakkel mao. No may dakto ayaban, ibagayong awanak ditoy. Napaw ka. Di ka madanagan. Anak, iso nga imbayak dito pagtrabahwam. Tasaan kanumot nga ayan ni tatang tinapanam. Anya ka diti masapol yo. Agawid ka kuman, anak ko. Amom, inikat dakmeten apara laba da Lorena. Ay, talaga nga awanan ba injay amam. Aging ka kadi dito'y trabaho, kat maipapan iti goray ako ni tatang ti bagbagayo. Nasaysaya at payasaan kayon nga agpakpakita kanyak. Agpakita kay tula kanyak, no nasaya at ang tilinangin nyo ko ni tatang. Venus. Nauma akon akanayon kayong agap-apa. Iso asaan kayo mutin akayat makita. Ha? Naawan ibagayo ang nasayaat. Pumanaw kayo langan. Taado pa'y ti agur-uray kanyak at trabaho. Imay itay agsapa dito'y balay ti inam. Birbiro kan na ka. Napan iti pagtrab-trabahwak. Awan lata nagbaliwan na. Binagbagak nga raw. Ay, ngam talaga. Analaos ti gura na iti amam. Iso abay, antayo ida adudwa dalaang iti balay, apong. Tabarang agkapiyada matlaang. Agpadada ka noon nga awan trabaho na. Urayak nga iso da mismo ti agdawat kanyak iti kwarta, apong. Anak, agawid ka kuman. Amumot nga awan trabaho. Awan igatang kon kadagiti masapsapul ije balay. Sa anak nga agawid, ngamikan kayo iti kwarta. Ay, agyaman anak ko. Makaamumot ten ani tatang mo iti biyag na. Nanang,
Tiited ko a kwarta, agpaay kada kayo kanitatang. Saan apara kada kayo laang? Apay nga ikampay lang ti amam. Kasjay mo ti ugali na. No saan nyo akayat nga i-share kanitatang tiited ko a kwarta? Saan kayo nga roden nga ikan? Ala, pumanaw kayon. Ay, saan anak ko? Ay, sige, i-share ko kanitatang mo, tiited mo. Ipalingki yulat tan tiited ko. Tapno adda ka ninyo kanitatang. Kan, agitedak iti pagbayad yo iti bills. Wan, anak ko. Kat agyaman ak unay. Agawid ka kuman, anak. Pabisinaan akong tawan mo trabaho kaon. Anya? Kat no inikak ni nanang iti pagpalingki nang agpaay kada kayo aduha. Awan, di na kaya ba numangan? Kanan na lang matilot-luto na. Ay, oo na yan. Ala, ikan kayo mat iti kwartayo. Ngam ti ipakpakao na kada kayo. Saan kayon ton nga ikan iti kwartayo, no saan kayo payla nga agkapya kaninanang. Agsingsingpot kayo, tapno agawid akmatlaang ijebalay. Ay, awan anak. No isuti kayat mau, matungpal. Uray sa akong ti agpakumbaba kininanang mau, tapno agawid ka ni ijebalay. Anak, ada kami kanitatang mo. Agawid ka kuman ijebalay. Naornosyo ka din ti bagbagiyo. Makapagkari kayo ka din, asaan kayon nga agapa? Ay, uwan anak. Nagsarita kamin kininanang mau, asaan kamin nga agapa. Siguraduan nyo laang, tatang, nanang. Tano agapa kayo pay, ay, pumanawak manan. Ay, saanan anak ko? Saan kami nga agapa kanitatang mo? Ay, marigatan kami iti kaawan mo. Iso apakawanan na kami kuman kanitatang mo. Ala, umuna kayon nga agawid. Ilupas ko lang ti trabaho. Kat agawid aktun inton malam, iji balay. Aging gaita, saanen anagapa dagiti dadakkel ko, tamabuteng da apumanawak, Mr. Lonely. Siguro, no saan nakapimanaw, aging gaita, agparparikutak paylaeng kadakwada. To'y pagayam mo, Venus. Agyaman ak pagayam Venus, iti daytoy apakasaritaam. Husto laeng ti inaramid mo. At least, napagkapyam dagiti dadakkel mo. Sapay la kuma, tagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na Venus, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Keniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.